Tiafo mame ema watena se na mesanso na wase saude odo ababe bodom ababe ka me ho e wa fidikase yi eso na wiase dwuma obia edi no atemuda ne du a obia bebu na konta anko enti se wo ye bibia hune se atemuda ne du a obebu akonta anko sanso na menso mebu akonta enko na be ma wakohye oba ene ebo hye akase de wa hye oba yi bi ama oba no de ne dwetire ne sika kakra ode ye adwuma no odi ahya wo ne wabusua bra wo adwuma seye wadwuma kɔ fom na enne wo adwuma apagya won sa kan wadwuma wonya adwuma foforo na wo se wo ha ko hu oba foforo nti wo yi oba ne ba akwa hye ne nsa e wo obra ekukuhwe ase oba yi ede wa ene wa femu wo yi oba ne ba akwa hye ne nsa akwa akɔfo oba foforo ade na ya mo ye boni ayesa ebusua enne story no de kyese emu omo bo emu orem pa sa wo yi oba fa wo etu hofo susuji ni pedi na nipa bo hye omo hye enye ni nyina ena mu di so yenkɔ ne yenkɔ hye video no na afa ye futu ewom ne yefantu ye hofo ne ye ba ne aka echi bia no me de aba bedan yenkɔ ti asem ne mu nhwemu mra na adwuma be seye aba na adwuma be seye no nya na me hwe fia saa time me hwe ne maame na ne papa nyina aye de eka ho de adwuma na no ye mpacho no ye mining ti mining ni ko fam kakra okay ene ma ne ba fie omo ko fie nti oba fie adwuma bi ni ho no ya na ye kasa obi ye mining or ye day mining there is a big entity you know or ye day ni juma ye day or a driver or company ni manase or miner nkasa mpacho ye miner nkasa ye drill and blast yo okay mo ye drill no mo sand blast way no okay so ye drill and blast na oba fie no adwuma fie ni ho enti me na ya me adom herbal a me tini transform de ye ade a efu hin kakra efu hin ankasa ni pan skin ni hair yina herbal yeah sa de herbal 42 herbs na me kambum na me de ye wow bacha o ye ni say oh mama me fa herbal ni nyina na ma dry ba me wo we bi a like secret ingredients be secret ingredients and you want me modi aha no edoso I'm saying we about me fu pa bi wo mpajo we aba ni me den de me fa bi kranka me we aba kwa me hu bi da okay me ya tese yeah ma tese o mo say ye bibi sa ba nya obi na je no na me anta so kwa me hu bi da we herbal okay nti o product ni yeso ba wo di bi buy ba cha me di say we dey wo mfa nko na o we dey mfa nko nti me yensa na ma cha no na ti etu nya mfu sister be fu ama say fu we mani ku say dey me u bi line tomato takwa for be dey adase pa because mo nim product wow ko takwa bo friend say we dey wa fa ho ya advert sister nyina o agidi wo pa ko christy ani bogo so nyina product so ya agidi wo pa okay techi my so sa enti we na wo ya na wo di hwe fie bra be ma na adwuma saye yeah tuba men komo sa ta am kana we ye nyanko edwa so ntina me ko fiefie na me chi ko fiefie na me ko ne o kasa no mato aye de ama me na me de abehwe fie wow yeah enti me na me di ma na me de hwe fie hwe ne maame ene ne papa me sene ne maame ska ade ntina me sene ne maame ska time o ye adwuma no no na hwe ne maame ne papa enti na adwuma be say university den ne papa nya adwuma mama do ya ala ba osam mani bi eka ho nti ekoba no say me na me ba be ye na adwuma no nti o try me ntimi e man ti bi am sene ne maame ska ta ya na saying na wotimi de send pa cho ne maame 3.5 busumi bia 350 sene na ya ne sene mani maame 350 papa so o papa so 450 okay abusu ya yere woni be ma na tie na woni no bobra na prekope be ma na adwuma kofam na oba agi ato no so se da bi mitimi hwe se mikuru adwuma asai eti ade anaye ne se nini niema kaka aka be metimi akeka bom na nipa de be ye wonu ntimi na ebefu we wo de abreme be fun ka ho no nti no na keka bom me di kwachi ma na sika na efri mu ba no mikuru maame na mikuru adu tio ma mekunu adwuma koso no hwe ne maame na se na adwuma kofo mu nti saa 350 Ghana cedis a wo yede man maame busumi bia no ma fa to me ho so se mesende e dia mama me no se de Maria mo ka se no kura saa de a eti busumi bia no o send 350 e de man ase ba wo hia bibi what's the man so 450 it's all yan sisi me ni me kunu nyina na ye call sa we no ono na ma me ti asese me nye sa de ni nyina
e kwame no cancer asem no kan say na kire o ka cha me so me amini me so no ana hwe ne maame ne papa ne papa mpo de onye adwuma kora nti osra me a mu modern na menye bu enyina ma na so no odi wi a unsi me fom wow bo she techire no am ka cha nti 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho efie nso na nkwada wo montam na ka cha ye won kola wo kola mi no meni na wo mi no Enya nkasa de me wo ba ko dada no wo me maame nchen. Okay. Yeah. Na ono no me ni wo tu. Eti saa bre no abusumi bia 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma na fie nso. Fie nso me ba na time bia de wo ma ase ba ho no. Time bia na me ma no 8 million the school fees. Na me ba ko no so ni time bia is 6 million. And we bata kwan so ade ye di wo fie 100 cedi and survive e won kwa. Ono mo nye easy wo ho. Okay. Nti 200 cedi na me de manage fie. Debia Pampers ma to Cerelac sem kita baby na me de ne ba ha say no to Pampers ma to Cerelac we be yo no nko ani Cerelac e de ne Pampers e free mu no and say where you kra na we be to na me ne nwoma ba wi no na mama 200 cedi 300 na wo ko. Okay, nti sa time na okuna dwuma say no ye dey no wo fie o hyede mo ye dey oh fie o dem no yo bi a ope computer sempa nti ni computer one na ba beto no no omiemi na laptop computer one na ba beto no trunk mo so acha nti ma me ni me gusu anu na me ya 1 year 4 months na nyame ya adom me kunu nya adwuma ye onye adwuma ye so o nyame adom adwuma nya no ni pay no increase nti asi mensambo ano wenye adwuma no mensambo ano na unsi dan sasa mafa madwama etwe na mbisa no na de ntokwa e banti enya mse munya botara na mentie no metie no so percent ya sasa bi e da ho no mpe one self contain bi emfansi so nyen ko him na takwa no edan ne buo ya den eye din wo ho ene ahoche na ye fem no mpe se mesa be breast abium sa ahoche ni bi ba ye wo ye dan ye den dem kura na kakra bi ye be di bi ye benye bi ane ye beta fe no metie na se metie na se na me bisa asase de be ma na asase ya na se o asase na ye me de ohima bi na de cheme bo hima ene de ma me nti asase no so ye wa wasase asase na na asase ba de be ma ne be ka ho ne se me ni kunu nete na ma me ne me ben ne pa e na ode asase ne ma wan fa nche me sa wo ba ote so na asase ne ye 350 million ayokurum 350 million 35,000 in this case okay and ma me ne ma ne kunu te so de ma me 6,000 from 35,000 to 6,000 adentia dia me no mo ye nti den na woni omo ye ona meton na me ye posto nti ma me no na metama ne nam me ko ne nchen otunu suma me na ade nyina nti na se me ni benya asa bonde no na bibu ade nso kakra nso ye no matena ko nu nso a chikakra nti sasa se no nkrata no ho ade nya wo so kwa cha sasa ni anya krata for say ohin no ohin ne say anytime me a menya scano na me de abana wa ba be pepes nti asa na me betu asase no kra half na me kun eyi scano twa 3,000 twa 3,000 na ma ne cha asese sika sem ohonye no say anytime me menya sika bia no me metu ankai nti no me ko she ma 3 years me ba still ma papa no hwa asase no so ama obi anje 3 years ne ba me no na me de 3,000 no me na me kuya ko na de 3,000 no ko so me yes 6,000 and no say anytime be a messenger scan no na ma ba be papers okay nti say hukuma asanya adwuma ye na wo ka kire sasa se na ono otua 3,000 na wo so tua bie no bua na munsi oye ensi dan no na me bisa ne say babe wo nim say achi fa gunu say e fa ni babe ba so babe ba so me fa ni dim pen for another no so feel say on so babe I not different babe na say mu baby mu enye baby nko I don't bu bobi na mi sua de na ye ema na sua de me friend babe madepa me nko me do any honey me say let's say number 1 eye babe enye baby o eye babe say ye nka baby babe Chadi okano no hwe ma no neka babe ana saka wane re madepa and etakwa from fante de beka se madepa but o se madepa and the second one third one me nko amedo
Fourth one there. Honey. What honey number? No could have been here and everything. Honey pa. Mama. Okay. Mama auntie, me no dey me fa ni din pain friend. Wow. Me hu me sa as a disrespect. As a me bu ni din pain na mama ayi. Sisa mo fofo mo kunu bra ya. Akwasi papa. Akwajo. Ataya aba no me ade wo de wo. Me ntimi. Na wo de babe ni honey ni na mase. Okay. Oh, me yes I can my friend daddy. As a daddy na dey no na meka. Daddy as a respect way but say you no wo me. Enti na me twa one boy. Okay. Okay. Twaso enti mitie ma yeguso a say o se me mbo anu no onhwe yi. Ti me bisa na say o se me mbo anu sidan. O ni me say ma chinya na me nan kwa ye de. Me nya nerves problem e wo me nan ma. Na me nan me tia so ye me ya. Na me mbo anu me si den na ma san bo obi no no cha say na me fa force. Ena me di products ni scan ni bia ye de ekofa force na me si obi na oji ska kakra na me nya ba bi tena ya me ton force ni de aboa ti mane ti asese me sro ma me nson si fo me kunu tena mpa so no ka chem se adenti na me dwene sa onye bibi sa da na so o ma me se si fo ma ala ye nyina yo so no nchi anaka sa no kan ye si me kunu kan sa si e wo mpa so tena mpa no so hye jalabia Anam so said Mammy, I'm so matadi. Oh, said you're not ready to fight. The Labian also royano. Maybe I'm not very sure. So, maybe she view that time. Not maybe I be quite human. My dress. Okay, and Panosu now can say, Bra me, bro, me, mammy says if for me, what's say? I don't know, sister, or no, yes, I did. Okay, I saw yes, I crack a lunch, Janica. Okay, someone may catch me. Trust me, you dear lad in Bim, Miss Wood, not your say. A lunch, okay, then I say a baby sign to me, and see. Tommy, me go swam, me boy, me come 8 months, do ya, ma. And so, Ben, in life, as a son, I say, oh, Cassa, no Cassanye. I feel so. Until me be son. When you call no their fire, sometimes obey a call, General Miss General, but oh, catch me say that one, no. My mean be son is a baby or hobby, says or catch me. When you call, Sasaya, oh, Ben ya call no their kosher toilet. On your call on your that type, me is that. Or fear Juma bad time or the baby feel, is that. I feel bounce with obey your course, I'm not their barrel. I feel dear. Ube woni se phone twa na so nti no wakopɛ de ehye kon maybe eno no phone ni hye no ho kora na okasa nipa ne bete de ehye kon de ya se bi omo de show mo kon say bluetooth yeah okay aha sa nti me woni sa na me bi sa no say bibi wo ho no ma onya de on kan hye me na me ma de meti say ona me kun be ka kire me so onya me se so fo a obeye sikeni pa o se say onya me se so fo a obeye odefo obeye sikeni pa na me bisa say how or say me creative, me a hard worker, me a homo me send your boy no. Na me say, oh, the baby will want my am fancy me. Na me, what kind of creature me? I am a patch and say, will be charming true. And no catch me say, when ya girl be with honor ni casa to send me, ni be to send me. Or your hard work so or soon Allah into no person worry again in coming. Okay, in tinker mama memory on 1 year no one say they bedu baby or no do no catch me say the other worry on a parade unim send our return for say versifa and you know no do no catch me say on worry okay and no o se when you be sa na me su yo mate o de wetimi ama me ne gen na yeden akasa me ne gen kasa instantly ho na ma girl phone so ana e phone so me frɛ girl me ne kasa girl no so you wa pen so say obeba ma brabom e ma me ku bu ntwele wo mani e ka kira me say Islam malam for Konseni Muhammad yankopon asomdwen ka no me yire no binime like the way I meet me aje oba fofa tun se on ban no akomhye spoil anytime yes ade no me ku shira me be ku pensem like utimi awodem shira ana me ku kegum so ma me kan sam no so kora na enda for me mami nti wana business dey any problem sikana wo se wudi hwe fie no ti si aso oba fofora ba wo nti from sika ye de mami na ko worry because ala nka se fa wo yiri sika and your honum je dey be one penny so and sika de hin na fe na nka pese oje sika na 8 months ni na me o mama wasa mama hwe fie aka 1 year no 1 year 4 months no so wo ye adwuma na
Pacho say. So we say fe ni wanya adwuma ye. Wanya adwuma na ye. Onya adwuma na ye no ka cha me say me hwe fie no. Hwe fie no ntumi nkosi dan. Nti fiti wo no onyi chop money o. Me na me san hwe fie a onya adwuma ye ni nyina ma me na me san hwe fie a edi kosi ye. 8 months nansa. Me hu you say life asesa me bisa na obeka ge. Oba foforo asem de chere me. Da me na me ka cha say 8 months na ma hwe fie ni de. Famisi ka ye de. Famami because one man ko agreement say wo de koye me yonko ba dey ehu ade ala so se won sa so wachi a me sisi wo yonko na mfa nkoye dey mfa nko wale eno sa na wo koran yanko pon ka se dada we okay na jini nse muska keto abi no na sie na fa ye dey fa ko wale wo yonko ba because e dan na munyan siye because woman me hwefie because of a dynamity na dan no so wunya nko ho to bo ba ni we kogu hu no nko ho bio wunya anya hwebiem ti fa me sika ya de fa mami na ko wale oba ande ade nti na makasa ma ande me kun ne me ntokwa pa tokwa se wo bro me ne gya no efe me hu sa ade ne be ya me fra gya na me cheche bibi a kire no na gya ne kra ka kire me say Mr. Mariam ko adwuma me mechanic na me kun ma me gya ye. What's a mechanic say? Me repair cars. Oh, repair cars? I'm a mechanic, Bajan. Which part? Like the Benz mechanic. Huh? Bajan. Sister? Ma Bajan, no go fields in training me. Tapa Go Fields mining company, I'm training me. We are Benz mechanic. And I hear there now Kuruma Ujaye. I say Islam no oba o sha trawa Islam mpe na afi wo be sha trawa na wo de akom meme no. Enya kwa ya satan so ye mine na adwuma na oye na ogi paper na so betimi ahwe me ne nkola na yi ntimi nya satan na oye sa adwuma no ye mechanic Benz me person me husampa wo ye Benz mechanic church me nyama bia na wo ye e wo Benz na me hade oh Benz no me de na me tire service center. Okay. And I feel gearbox so me too. Me nko me to gearbox. Betimi to Benz gearbox. Na me ka jo. Abusua ba he oba wo ye mechanic ya. Ben ma ka chen se me show. Je fit adwuma no. Na mfataw. Islam Musa trouser kra no wa ay haram. Jaina me show. Na wa ja oba be se utimi to gearbox. Me to shaft to gearbox. Ha? Me she tie nyina. Sister na me tie. Ya yo overhauling nyina ye. Me tie no ya me yesa bi jake hwan ye free wo. Man try biem. Who to gearbox? Oh. Wow. Me share wadwuma se meji ho na ma ye me njo temperature square na me ko. Na ba ma wuja ya nsa na wo de be yesa product last 2 years ye de me kra ba TV so. Ye do ba TV so station me. Feels. Eno na nkofo ne hu kan ye. Nkofo ne hu kan no se na ye Joy Prime na atenko eno na ntimi hu. Hey sister. Nkofo kan pa obi hu me so hu me TV so. Enti wo kan se wo je well wo kan se wo je usika no. Edane ntokwa pa afese ofrene mame se onimsa asamna ba mebone mame wa ka me hu nsem pia se me cho mame no se wo se wa ye dai mama me ne ba ya o kasa no timi hu nsem ko aka me hu nsem pia mame ne de o ya ne ba fie eno o se me pia freedom ho wa se na wo send sika de ma no se ka no na se ba no nim se me na me send me kun so ni me asebe ma so ni adentia because I say me send ya na makacho na wa from makacho so wa send this kan into man who da say ye wo sika na wo de send say me sika ti mo ye wi anu afre okunu obo na mane send ma send you no afre wo mo say mo sika na ba na we bi send ma send you say you aba hey sister Maria yes ma'am etide na si man dey say ni say oni me ofiti hwana meka no oni ehase bro ma gen ko beto se me ne gen kasa no bo me kra ma me di meti bo dan ma ne ho no ye oba wa shira o se Islam wo ye nkomsheni yire no ya fere bro sisi me sisika no on fa me sika ma no adane entokwa ene fit mane de ma o motete me pa ona ne ma me nyame anim ne kra ni o ma me posi wo no wegu aware no ne ba ne ware me bi owo ma ne sine yeso mi so motete me ana nyame nko aka me a me de ahoma ese me ho aku me ho mame me masi ban po de otete o sha se atete no na ya hyase no me se de duan kra no mame ne di matem masi ba timi ka che me kunu se ento ade ma oba wo ne ti no kwa o de be ko
me kai mbo bi na me kuma te ho wase ba ne kansa mame say denji na oba isi ama nti a me ba ene say emma nti a me ba ene say nti a me ba ene say ma wo yi mi nyoma egu abonten woyi me nyoma egu abonten se ono ne me ntana bio because also obechusu me ne ge ni mienu de me no ne me ntana bio 2 days me woda sini wo ho no ma oyi nyoma ne me woda sini e wo ho no me sisi ametimi afra no na one ne kasa na we bisa no 2 days no oyi nyoma ne gu abonten e na ofrem papa ka kire ne se one me ntana bio ono ana be ware me ono aso ne me ntana ntimi mbere na papa ka kire ne se on fa me on ma me sika na me fa mo ka so ono fa ne sika nsi me nsem ntimi mbo be sia na me fa nko ana me so me nya bosia ni bi e na me hu ni 7 million but ona me yi na me de koye me de papa afa so me ba na ba be sum na amba akona na wo me ho nso onhwe ne ma me no nso age akona ne ba ako e de ne kwaso onye me ba akona no 3 years enye oba adai abra me wo akora no ye mu operation stylish fa aso no to so na hwehwe Iliasu Seidu bia na de Mariam ye bo e kan nyina wo boa bia no boa na mum se ye no kure se de wakeka ne popopo mabisa dada no ni kure dia and ye Iliasu you have questions to answer yanko nti wo se ye den ma me se akoda ye wo watena wade ase awo no onye oba mamba choni ba ne se me wo akora ne ye mu operation ye me no anche bia anya ba ko no so beto ntina afane da kro me bre pa ti abra me san ko we no emergency eno so ye mu operation nai omo pam kro anya ye nti omo jaye ahoma tintin omo jaye ekwan tintin wo me ho na ye kru ana nsuo ye le bi kra free mo ba me bre pa nti ma manager akola ni se me ho tomia na me ye okay ya na ma beja akola no eno ano no me ba no hu me kra na odwane wanya fie sei wo 3 years isi ama oba no 3 years eti wo no na wonyem na chintamu no a okodi maame no no wonkoji no biem okodi maame no no me nkoji no na akohwe no me ko no ba na me nta nko ho fise no o se akwa no me ta akokọ ho no ma na ni nkan na ho obedi mechi me nso ame ho fefae nti abra me ho fefae na me ko ho ko hwa akwala no se me kokọ be twice o se de nti se akoda no o pese wo ye den man pa cho pese monje me ba mama pese monje me ba mama afi be ma no so ba be so me 3 months ni on buy ni ba no so wo me chan no sen ni 10% pro my friend ni papa ka cho say papa no se ni ba ni mbu ade nti sale sha o mane nko ya na twa to so ni nko na ti mo pese mo fun o pese mo sika no pese man pa 150 so say 1 billion 150,000 1.5 titikano because man into my makers and say who himself this guy kwa ware ada na wo na me say say o ba foforo no wa ye ne ho ade if you answer any okoya no ho ade me because no no catch me say o ba wanya me ba hello Oyerepa FM. So so here me say that FM Iliasu Seidu Mame what to say online okay stylish me phone no adwuma na mate okay bi o menim se me ha no ne make say dia bi se menim hello me say one na me talk out the west let's card this so lipana o here obi me after ya card the papa dia wo ka bia ni wa mete ba kokora at least in a respectable manner me friend wa me bo di no machia o na nka waje so ansa watie de maker English man to so na de okay kan de na ntegwe on fa oba de ne mrese ya mpasa de oka no e ya mpa de a de wo kan de on fa oba ne ntina na on fa sa trauma we nyina mu na me fro da nka se o hia me obetimi afre ni na bi sa wasem eja Iliasu what man wasem evangelist na
unkwanso yeah naima ade ba kono say awade ni nipa bebre be ko bonsam jemne bi ni okay naima awade nti nipa bebre na braba ye miserable na nipa ni ma ware okay nene mefiri akonya we tuntum we betina akonya ya lo ni mu amekira awade yo nipa bebre ni ma ware me ba cho me ba Eliasu Mama. Don't know, Mechia, good afternoon. Me rest of Bajames so. I want to say, Never only Mariam, your boy. I'm part of the online of in person. Don't say, The food me online. I do in person. The water. Producer ni kind of one kasa. What's two one send me up as a chim. Let's come in my quite Matthew. So what that I don't want it to end. So take it from that. You don't want it to be aired, but at the same time, this woman has been coming here not more than twice. It is a baby Hannah Guinea and I'm quote Mika Kawama. So we are supposed to air it. Wadaroma. And I got drugs, you know. I want to know, but baby, I'll be doing what say. And soon see Kawa back at 1 o'clock 3 months in it. And it is a Kawa Fabi my. Are they? Eliasu. Mamma, that's him. It no be bushia. And she has say, Abusia, Mamma, what's Abusia? My name is Papa Faka, Takwa. Or catch I say Friday or the Tuesdays Friday. You buy Friday no soon, yes, Sanko. Catch I say, where you are salmon, oh, you are salmon coffee. Still, that saw one fan coffee. Yes, Massa, you can't be doing this. What to me, Yadia William? One in our picture. Mamma, pictures, who want a picture now? Before no, I found something like it. I'm a man and Panama. Maka sounds wrong. Say yes, a man do that and when you be with me, Pao. Come you mean, say, I'm poor TV now, Payanka, the recipe. Ade from a brass mechanical wutimi wukura wonsa no adwuma to say jai na kwotena be ma ho wa jai asa kwotena ne ho ama na onu na adwuma say wada dem manhwe no de wo ye Eliasu de wo ye de meaning say wa sheda pese obey ubu pasia because you just have to open up explaining you can enter some mama to say now can say I don't want it to be aired near called dosu amajumanko hansu yajumanko you say ani papa mo so mo ni na chi bi omu papa mo ni papa mo kasa bia no mo ntimi kasa omu ni na chi fi so mo na tena mudi na chi beji awade ye boy kura ni hwe kosi omu tena awade ni mu no wo mu na omu de hie no eti wa na be se hwe akosi Salish on kasa friend mama ne mama nkasa na mintie de mama ne beka na Eliasu say do awotakwa area se ohun yetimu saa no ayekoba no Yankopon odi obia ketua be ma ne se de nyuma siti o otwe obia ka se so na mu na hwe na mfa ma wa na se wudi wadwene ebu oba bi kwase bi wo ba bi o na fo bo sa tu ane malamfo so atu ni asofo so na mu na korehwe ade ko dientia ebia wabofom ana braboni nko yema. A lot of men are suffering because of sakwase ebu nkitinkitinkitinkitin we ya. They people say online be no. Online be asem na okay. Big mama kakaka na menhwese benya ne maame no a. Oyima na so kasa akodofsi no. Se ko odofsi no se siya. Uya wasadi akobeba. Dosu fompo na maame kwansa fanko bebe a de beko. Abentina wo so wo yesa. Ko ka cho mo so no onya ho time no pe no weba. Some ka cho dosu fo. Ti ya fa mo no mo so se editing de. Stylish. Fa kwa ne to phone ne so mame na mimisa no de o ke kane de. Onye ni panche obi akrom ha. Eye ni de ene ede ma wo se yetie wanu asem se make ba be twatro ebi ana de obey ken kwa wo bo no kure ana na won chere bi ka bibi a wo se me online na online fa na ko hu yen online be no
Kusu ahoma no ma me na menya de bi sesi a na me catch you say eye syntax stance e na wohia tank papa obenya na ode asifie na beboa wo na eja wo nso watimi akora wo nsuo wo kama pa ye wo sizes asort ahodo enyina ebi ma me enkwa ahoma no so Elias ma me de say maybe oba eba adai wani wadi ama oye boni aye nya me de wakasa no wankasa die boni pe na me de aya no Ama Adiata. Hello? Hello? Wait, Mariam, what's the maybe over? What's the maybe over? Mechiawo. Me say what's the maybe over? Enyo no na kasa me ni yo hima me mo ba na what say? Kadia Mariam, what you want to eh? Me kura me kusi say wa wade ye no. And get the baby of the me na no. Me da wa say. Me da wa say why? Emma, Miss Mechiawo, now what to say? Oyerepa FM. Mama Mama Botre. Oyerepa FM. Mama Botre. Syntax tank. And I will hear the basic fee. Yeah, what size be me pacho. Yeah, the strong, tough. Nothing so no. A real boat and show to agina the agina. Come pa ya chile Ghana hanu. Yeah, 400 agents are one our Ghana ha. Frey number is see ya. Chile the open na yam fam mount. Now on suji bisi fee ne fee nika. Your number did jumani 0244 335 168 0244 335 168. Your online shopper no syntexgh.com. Eho enso ubenya yene ma papa no bi na eja wonso wayede wape skills na yedi tu sansan se me pa chow se be ya oridi ene beda ho wa shave awie na adwuma be seye aba na adwuma be seye no me na me hwe fia saa time me hwe ne ma me na ne papa nyana ayede e kan de adwuma na no ye mpa cho no ye mining ti mining ni ko fam kakra okay ene ma ne ba fi omo ko fi nti o ba fi adwuma bi ni ho no yeah, no, because will be a mining or your day. Mining there is a big entity. You know, or your day in the Juma, there or a driver or company in Manasa or a mine and Casa. Pacho a mine and Casa, drill and blast. How you? Okay, drilling on some blast way. Okay, so a drill and blast. Now, or Buffy, you know, a Juma swing, and to me, I am don't have bala, made to transform the year, a dear, a foaming crack. A foaming and Casa, Nippon skin in the hair, you know. Herba, yeah. Sad, yeah. 42 herbs, na me kambum na me de. Wow. Bacha. What you say? Oh, mama. Me for herba ni na ma dry. But me wo we be like secret ingredients be. Secret ingredients. And you want me modi. Aha, no edoso. I'm saying we about me fu pa bi wo. Bacha we aba ni. Abi ni. Me den de me fa bi kranka. Okay. Me aba kwa me hu bi da. Okay. Me accept. Yeah, my tis almost say a bibisa. But I knew be an agent. Okay. No man can such a me who be the way you call herbal. Okay, product in your soul about what did you buy? Send your way your own franco. No, wait, I'm franco. That's your 2 year full sister. Before many would be a line to my taco for baby at that because winning product. Wow. Caught aqua bobo, friend say, you want from home address, sister. I did in her pa. Okay, tea and neighbor go swinging a product so I did in her pa. Okay. The my so sad. It's when and now we are now would you feel brand you must say. Yeah. To Bomen Como. Saturn granite where a yanko, a just one to me coffee, a coffee fee, me conio casano matoa, the ama, and the abishy fee. Wow. Yeah. And me nana me demand and me dish fish and mammy and papa. Me sending my miska, I didn't say me sending my miska. Time or year, Jumano, no, I share mammy and papa. And to my grandma say university, the papa and your yeah, mammy do ya la about some money be a camel. And say, Wabana said, me and I may buy any man into or striving to me a man to be a sending my miska. I'm not saying I would be descending. I told mammy 3.5. Musumi be 350. The sending I am sending money, mammy. No, papa, so or papa so 450. Okay, I was saying, one bear man at here now, one no bob brand, a precope, bear man, a juma coffin.
na oba agye ato no so se da bi mitimi nhwe se mikuru adwuma asai eti ade ameye ne se mini niema kakaka be metimi akeka bom na nipa de be ye wonu ntiri ni ebefu we wo de abreme be fun ka ho eno nti no na keka bom me di kwachi ma na sika na efri mu ba no mikuru maame na mikuru adu ti o ma mekunu adwuma koso no hwe ne maame na se na adwuma kofo mu nti saa 350 Ghana cedis a wo yede man maame busumi bia no ma fa to me ho so se mesende e dia mama maame no se de Maria mo ka se no kura saa de a eti busumi bia no o send 350 e de man ase ba wo hwe bibi what's the man so 450 it's all yansi si me ne me kunu nyina na ye kosa we no ono na ma me ti asese me nye sa de ni nyina e come no cancer asem no kan say na kire o ka cha me so me amini mi so ono ana hwe ne maame ne papa mpo de onye adwuma kora nti o sra me a mu modern na me nye we nyina ma na so no odi wi a unsi me fo wow bo she techire no nti 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho efie nso na nkwada wo montam wona ba choye won kola wo kola mi no meni na wo mi no eni ankasa de me wo ba ko dada no wo me ma me nchen okay yeah na ono no meni ni wo tu eti sabre no abusumi bia 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho na fie nso me ba na time bia de wo ma ase ba ho no time bia na me ma no 8 million the school fees and na me baba akono so ni time bia is 6 million and we bata kwan so ade ye di wo fie 100 cedi and survive ye otakwa ono mo nye easy wo okay nti 200 cedi na me de manage fie debia pampers ma to Cerelac sem pita baby na me de ne ba ha se no to pampers ma to Cerelac we be yo no nko ani Cerelac e de ne pampers e free mu no and I say where you cry na we be to na me nyoma be no na mama 200 cedi 300 na wo okay it is time na okuna adwuma say no ye dey no wo fie o hyede mo ye dey oh fie o dem no yo bi a ope computer sempa anti ni computer wana ba beto no o miemi na laptop computer wana ba beto trunk mo so anti ma me gusu eno na me ya 1 year 4 months na nyame ya adom me kunu nya adwuma ye onye adwuma ye so o nyame adom adwuma nya no ni pay no increase nti asi mensambo ano onye adwuma wie no mensambo ano na unsi dan sata ma fa ma adwuma e chiro na mbisa no na de ntokwa e banti e na me se nya botara na mentie no metie no so pesenka ya sa asi wie da ho no mpe one self contain bi en Francis unyen ko him na takwa no edan ne buo ya den eye din wo ho ene ahoche na ye fem no mpese ne san be breast abium san ahoche ni bi ba ye wo ye dan ye den dem kura na kakra bi ye be di bi ye benye bi ane ye beta fe no meti na se ti meti na se na me bisa asase de be ma na asase ya na se o asase na ye me de ohima bi na de cheme bo hima ene de ma me nti asase no so ye wa wasase asase ne na asase ba de be ma ne be ka ho ne se me ni kunu nete na ma me ne me ben ne pa e na ode asase ne ma wan fa nche me sa wo ba ote so na asase ne ye 350 million awokurum 350 million 35,000 in this case okay and ma me ne ma ni kunu te so de ma me 6,000 from 35,000 to 6,000 adentia dia me no mo ye nti den na woni omo ye ona meton na me ye posto nti ma me no na metama ne nam me ko ne nchen otunu suma me na ade nyina nti na se me ni benya sa bonde no na me bu ade so kakra so ye no matena kro no mu so a chikakra nti sasa se no nkrata no ho adi na wo so kwa cha sasa ne anya krata for say ohin no ohin ne say anytime ya menya scano na me de abana wa ba be pepes nti asa na me betu asasa no kra half na me kunu eyi scano twa 3,000 twa 3,000 na ma ne cha asese sika sem ohonye no say anytime ya menya sika bia no me metu ankai nti no amekwo she ma 3 years me ba still mama papa no hwa asase no so ama obi anje 3 years ne ba ya me ba ya no na me de 3,000 no me na me kuya ko na de 3,000 no ko so me yes 6,000 and no say anytime be a messenger scan no na ma ba be papers
Okay, enti say who kuma san ya adwuma e na wo ka che sasa na wo otua 3000 na wo so tua bie no bua na munsi oye ha ensi dan no na me bisa ne say babe wo nim say achi fa gunu say e fa ni babe Basho babe Basho me fa ni din pen for another no so fa say on so babe I know the friend babe na say mu baby mu enye baby nko I don't bubo bi na mi sua de na ye ema na sua de me friend babe Madepa me kwa me do any honey Michelle let's say number 1 eye babe enye baby o eye babe say yanka baby babe so the okan no hwe ma no neka babe ana saka wane re Madepa and etakwa fomfante de beka se Madepa but o se Madepa and the second one third one menko amedo fourth one there honey what honey number we could have been here na nefu no honey pa mama okay mama auntie me no dia me fa ni din pen frɛ no wow me hu me sa as a disrespect as a me bu ni din pen na mama ayi sisa mo fofo mo kunu bra ya akwasi papa akwadwo ataya aba no ne ade wo de wo mentimi na wo de babe ni honey ni na masiye okay oh me yes I can my friend daddy as daddy na dey no na meka daddy as a respect way but o say you no wo me enti na me twa one boy okay okay twaso enti nitie ma yeguso a say o say me mbo anu no onhwe yi ti me bisa na say o say me mbo anu sidan o ni me say ma chinya na me nan kwa ye de me nya nerves problem e wo me nan ma na me nan me tia so ye me ya na me mbo anu me sidan na ma san bo obi no cha say na me fa force ena me di products ni scan bi aye de e ko fa force na me si obi na oji ska kakra na me nya ba bi tena ya me ton force ne de aboa ti mane ti asese me sro ma me nsan si fo me kunu tena mpa so na ka chem say adenti na me dwene sa onye bibi sa da na so o ma me se si fo ma ala ye nyina yo so no ntua ne ka sa no kan ye si me kunu kan sa si e wo mpa so tena mpa no so hye jalabia ana so hye de ma me dem so mata de o se dia na ready to fight jalabia ne so wo ya no e dia na hwe nsha se me she view that time na me ba be kwa adwuma nti na ma do hye me okay nti mpa no so na wo ka se bra me bra wu ma me sense for mo se say no se ono nya sa de no okay na so ya sa kwa ala ntua ne ka okay sama me ko no ka che transfer yo nti odi ala de mbe na me so na che say ala ntua okay de na say bibi sa ntimi ensi ti ma me guso a me boa me kuma 8 months duru ya ma enso be me ni life asesa ase o kasa na no kasa nye afen so nti me bisa no onya ko na de afa sometimes obeye ko wa ogina ho me so me gina wa me hu ma ona o ka chira me say da ko am so no na me bisa no say bibi wo ho be se so ka chira me onya ko sasen ya o benya ko no de akosha toilet onya that type me hu ni sada o fi adwuma ba time o de bebe fi no hu ni sa afi obanzo obetimi ya ko sa no de abewura ho afi dia ube hu ni se phone ni tua na so ni nti no wakopa de ehye kon no ebi eno no phone ni hye no ho kora na okasa nipa ne bete de ehye kon de ya se ebi omo de show mo kon say bluetooth yeah okay sa nti me hu ni sa na me bi sa no abusia ma me sanso na wase sa oje brane kokoshe video no bae me wa futuo kakra bia me pese me ne adofo ne ahwefo ne atiefo nyina eche afutuo kakra na me wo no ene se ewiase no sisia no obia ye ne ho se ne ni ate nti madam se ukohia obi ukohia bema ana se wo ye bema na ukohia oba na se wo ne netina na se bibia oba ne pebia wo ye ma no bibia bema ne pebia wo ye ma no na wo hye na se ofa wo se wo ye gimifo a one ne ntina nyansem one ne nante nyansem oyi a na wayi a wo so wunyi ebi mo ayo ma dwen se chese mo bu nkofo kwasea omo mani ate omo hu nko obi se obi ejimi obi yi na kuma mu sacrifice enfa nyawo enfa moawo na ebe wie kire no se wonya bibi foforo ana se wakwa kohie obi foforo nti uyi ne ba akwa hye ne nsa
esa na obu nipa ne sede se bi na adwen ya adwuma wagimi ana sede mummy enye careful na bi mo amo ayom so mani ate na wiase no ma woni ti bebre a wo ma ponche ache wiase na ewom no obia bebu na kwanta se du atemu da obia bebu na kwanta o meme mebu de ma na wo so mu me de ma me ntinya wo beye wo wiase mu no eno a na bebu ho akwanta eno a na Nyankopon ba o de bebu ho akwanta ntia mo me yenwen se ochine bi no mebu obi kwasea na se ochine bi no mewu a me ka me nsagu mebu a hefa na meko na eden na meko akoka eden na meko akoka tese yenwen ochina wo ni enima ne se enne ni ebesi enne no enne ne yedwen hu na enne ne kra no obede hu se ansa na da no beko na wieye no na wo kata se fo ho anasa wo nka ho enti se wo hyehye bibi wo plani bibi a aya adwen hu ne se ochina bi na betumi abasa wo ti ase anasa wo nti ase ne yenye careful pa uwu a efa na wo ko ewiase anyama yi a ye jese ye ni ji ho a ye de hwahwa ye ho ye de tu ye ho nyina eye huhudie o eye huhudie emfa so bie ni so itaden ene ye ne ye nyonko nom ye nsiesie ni ye afoforo ntem ni ye ne omontam onye kama Bible said do nyonko se wo ho enti se wo do wo nua se wo ho a wonni ne bone wonye na de be ne ya na so ye de yenwen sa kra ye mfa jese obi adwe ayi nka ye de ho kra se ne ni baji o se ne nju mfa ye ho obi tumi twese kan no de awo ne nyonko no wakunu waje ne nkwa afri ne sem mfa ne ho onte hye ya de be ye obi ya ye nte hye mom yenye careful ewiase no se ne ya de bia meka ne wiase ne da ho kakra eso baitre na so se wan hye yi a won sakura enko se wiase mu wafa ne se wafa wiase ni na bobo na wo de ne a wo pe na wo ye eye den a wiase wura ebeba na oba efa na wo fa obusa ho pen se hefa na wo beko eden na wo kwa akoka na den na wo de beyi hu ano yan dwe sa de we hu ni yenya se ye nkofo yakayaka de ye bu nkofo fa so na moa nka ware de nka ye paradise na so sisi ano chese ye mu bia ma ware aye basa ware ye nwum ama chese obi kra ekoma na ne ye hihye na ne nsu no gugem aden den na wo se den ti na wo se basa den ti na wo se basa abusia mu me nsesa osefo na ni aba ware ho enti mom yenye careful se na ebe ya ware no aware na Nyankopon ahihya amaye awo ahira so e de amaye no enkonkoye se dome no wadome ye se enkonkoye bibisa mom yenye ehye yenye careful no sefo na ni aba ware ho efise esum Nyankopon bo ti enhwe ekwan ya befa so ebe ne ebesiesie fie ebesiesie ya ware no na aware no ababe paradise se ne Nyankopon hye Oda for yan semren mi di besi ha sei da se na ye besan so ahia na mom like video no na share na subscribe for mama na bibia entiment to na akwem aha e da so emergency Ghana TV mi di nso na akosia adepa me na me je adwa na me de dwumede e ba wa akwem da se na ye besan so ahia bi makro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.